Tuneli. Siongeze kidogo. Na watu wazima kule. Niye nekwenda ikayumenyage nikanaga muno niwe tondu nutikaga wega na ukanyenda niye nekwenda ikayumenyage nikanaga muno niwe tondu nutikaga wega na ukanyenda mimi naomba baba ujue napendezwa sana maana wanitenda mema na kunipenda zaidi. Chakula changu cha kila siku wewe ndiwe wanipa, maana wanitenda mema na kunipenda zaidi. Ndogatonine mwathani, ndogatonine tuthikiririe mwathani, tuthikiririe mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor John Msanii. Mimi ni mwanzilishi wa kanisa la PCG, Peace-Led Christian Gospel Church. Na ninafurahia sana kwa sababu ninajua ya kwamba tutaendelea vizuri na nitawaongoza vizuri, na ninajua ya kwamba Mungu ataniwezesha. Kanisa letu, kanisa nzuri, Peace-Led Christian Gospel Church, shamba la amani. Mungu awabariki, tutapelekana vizuri tukiwa kimoja. Amen. Na ithuĩ ta kanitha wa PCG na thigũkũ njega na ngwĩra atĩrĩrĩ na tũmwĩre ithuĩ ta kanitha wa PCG ithuĩ no nginya mwaka ũyũ ũroka tuone na tugoce Ngai na mwaka ũcio tũrutĩre wĩra. Mutikihurire Ngai witũ makofi mega. Bas. God. Haya, praise God. Kwa wazungu praise God. Haya, kwa Waswahili Bwana asifiwe. Kwa Wakikuyu mwathani akumio. Haya, kwa majina yangu naitwa Evangelist Ruben Wanganga. Nashiriki katika kanisa la PCG ndani ya mafuta ya our Bishop Apostle John Msanii. Mimi nawaalika nyote ambao hamuna kwa kwenda ama hamuna kwa kushiriki. Kwetu kuna nafasi. Kwetu kuna Wakorino, kuna watu. Sasa we hata kama vile tu ulivyo, you are just welcome. Karibuni sana. Amen. Shalom. Mwathani Ngai agocwo. Njitagwo Pastor Reggie Favor ngakena na ngenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Twĩta kanitha wa PCG tũragoca Ngai nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ na harĩa tũtwarĩte, na ũhoro ũyũ wa ciana citũ gũtekwo nyara na gũtwarwo kũrĩa tũtoĩ. Nĩ tũkwenda ũndũ ũcio ũrorwo kwa sababu ni mambo ambayo haifurahishi nyoyo zetu, iangaliwe sana na Mungu atusaidie hapo pengine. Thank you, God bless you. Bwana asifiwe. Njitagwo Julia Waithira. Mimi ni bibi ya mchungaji na niĩ ndũgamĩrĩire harĩ kũiga mbia cia kanitha na Ngai amũrathime. Amen. Mũrĩega inyuothe, niĩ njitagwo Senior Pastor Ibrahim wa kanitha wa PCG Kenya yothe handũ ya Roma, na twamwĩroka inyuothe mũgoka tũcirike hamwe na inyuĩ na Ngai amũrathime. Amen. Bwana tuapoe sifa. Kwa majina naitwa Reverend Joshua Haron, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mchungaji hapa kanisa la Free Area, na mnakaribishwa nyinyi wote, watu wa Free Area, watu wa Nakuru, na pia tuko na mkesha mkubwa pale PCG Kathioro kwa aposto wetu, na Mungu awabariki. Amen. Chairman kuja. Mwiroreri wakwa mwende ni ndita Jeremy kanitha wa PCG handũ wa Roma bũrũri wa Kenya. Ngiarĩrĩria mbeũ njĩthĩ ngiarĩrĩria thirikari ha tukinyĩte tugĩte atĩrĩ tutakanitha wa PCG ciaigana nĩ ciaigana ndara ciacio ciathi na mbere cikiuraga na tugakomithia giko kiu muno tukauga gĩtiagĩrĩire, na nĩ wega muno thirikari irore handũ hau yuge tondũ ti wega ciacio citu cikiura mbeũ njĩthĩ na ti wega, ona ni ngugo rĩngĩ ti wega na tumekataa hayo mambo. Koguo thirikari mũrore handũ hau na ciana icio ciũrĩte nĩtũracitia kũrĩa cirĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Thank you. Praise God. Amen. Kwa jina naitwa Jitiraf Bogwa. Mimi ni chairman kwa kanisa la PCG. Inakuwaga huko Kithioro ukielekea na Dodori. Tunamuombea na tunamwalika kuruka kwa mwaka wa 2025 na nyote mko karibu sana. Asanteni.
Bwana asifiwe. Mimi naitwa Ruth Wanjiru Jao. Ninashiriki kanisa la PCG Gathioro Headquarter chini ya mchungaji Pastor John Musani, na tunamkesha tarehe 31st. We are welcome nyote mkuje tushirikiane, tusikie Bwana vile anataka mwaka ujao. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Cecilia Mwangi. Zaidi yote Yesu ni Bwana. Mimi ni secretary katika hili kanisa letu la PCG, na mmekaribishwa kuvuka mwaka 31st. You are all welcome in our church. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Mwathani agocwo ringi. Hamaritwo njĩtagwo Cecilia Kamau. Niĩ na ndĩ chairĩ wa kanitha wa PCG. Na nĩ tũramwelcome muno. Mwoka kesha ya kurugia mwaka. Mko karibu hata kama ni kutoka hapa Fureria mpaka huko kwetu ni masaa chache sana, barabara ya kwenda Dodori. Bwana abariki sana mtakapokuja. Kwa majina naitwa Pastor John Msani wa kanisa la PCG, Peace Land Christian Gospel Church. Na sisi kama kanisa la PCG tunakataa mambo ya watoto wetu na vijana wetu kupotea. Ama unapata ya kwamba mtu hapatikani, kama mwingine tunasikia ya kwamba alichukuliwa kwa kinyozi akaenda hapatikani. Hiyo mambo kwa kanisa tunakataa kabisa, ni sio mambo mazuri. Kwa hivyo serikali saidia sana. Asante.